Ja, čakaj. Sorry, pokazala te bom, če ne boš pa sam pomahala. Odvisno, a se boš odločila, da boš na kameri ali ne. Se mene tudi ne vidi. Sem pri Ljubljani v Nani. Sem v Ljubljani pri Nani, ker smo jo selile čez cesto. In zdaj gremo jest. Na cesto. Na cesto. 20 minut je bila brezdomka. Zdaj pa greva v center na sushi, na sushi dog. Ful dober si. Pa gremo pa v Mladinsko, tako da danes je tak mal terenski dan, niti ne. No, večinoma se samo pogovarjamo in se imamo fino. Ja, ne vem, no ti še kaj povej. Danes je sreda. Wow, a danes je sreda, danes je tork. Danes je tork, drugač. Danes je tork. It's tork. Tork. Bi zelo fajn, če bi gledala kaj na GPS, ker ne znam priti na pamet, ja. No, na ta sončni tork se imamo zelo lepo. Slovenci are shaking. Hudok je bil lahko. Oh yes, ta je startufato, tako da to bo zanimivo. A sem ti zmotila šot? Ne. Ok, ta bo ekstra. To pa je sushi dog, tega že poznamo, ki je volt. Noče približati, tam piše volt. No dej no, koda za volt, kaj je solo, thank you very much. Ta z tartufato zgleda, ja pač, kaj bomo vzela. Did we make a mistake though? It's developing. Je zanimivo. Dober dan. Dobar dan. Dobrodošli v avtoserijah. Tam bi bilo dati GPS ali nekaj. That didn't go too Ne, well. Kolosej, kaj je že no? Mladinska knjiga. Ja, ampak kak se tam parking imenuje? Park Zvezda je drugač, kaj že? Wait, there's music here. Kak se reče kaj je Park Zvezda drugač? Kongresni trg. Let's go to the beach, let's go to the way. Say, what's they gonna say? You can put in music, make some yourself. Hello. Hello. Halo. Torej, Kaj greva zdaj? zdaj greva v mladinsko knjigo, Ja. kjer bova našli revije za najno novo hišo. We're moving in together, guys. Kupila bova revijo za Oh shit. za arhitekturo in interior design. Zelo lahko jaz lažje Simsa igrala. Lej, male radosti v življenju, okej? Ja, male stvari so pomembne v življenju. Hvala. Hvala. Wow. Veš, bravo. Haus. Hausa. Hausa. Ja, sprichst du Deutsch? Oh. Ne. To je zraven. Simsi. Ne vem, zakaj zunaj vse na angliško piše. Clickbait. Clickbait, ja, ne. Aj, pol, ne, ni. Ideal versus great deal. Enhance your party tables, keep the stripes. Ja, ne bi bilo hudo, če bi lahko tako samo poskeniral nekaj v Simsih in pa bi to imel. Ker ta interior design dosti prav ne pride, ker več srebrni. Ne, tvoris. Hej, ali ste bili to zimo že bolani? Ne skrbite, če še ne, bo za to poskrbila mladinska knjiga. Zato, ker sem, kako se reče, cepljena. Gled, to je cepivo. Ampak, tukaj imamo, kaj se... če želite kakšno bolezen, lahko kupite v mladinski knjigi. Not sponsored. Imamo ebolo, plazmo. Thyroid. To ni bolezen, ampak ok. Kolon. Evo, pox. Aj, kuga tudi. White blood cell. Jaz hočem kugo, več ne grem domov. Swine flu. Hay fever. Jesus Christ, what? Let's make fun of diseases. Breast cancer, super. Edino, kar mislim, da bi bilo to uporabno, je kot igrača za psa. Ja, ne vem, če se jih strinjam, semno. A to COVID? Ja. Uničil si nam življenje. To v Ameriki zihar ne je bilo spremljivo, če me ne vprašaš. Ne, Jure.
kind of look like him though. Yeah. He's blonde. Jaz po tednu fakta. Jaz sem samo en hemoroid. Kameri ni všeč ta content. Ne. Ker en zoom, ali? Testosteron, lej. A je estrogen tudi. Kje smo pa zdaj? Zdaj smo še pa na kavico. Hoteli smo vzeti matcho, sam we don't trust it. Lej, kaj še to? She doesn't look green enough. Videla smo the matcha pros. Smo vzeli pumpkin spice. Hashtag no Starbucks in Slovenija. Nimam ugic gorno, ampak. Ja, zgledala kot dva hipsterja. Taste test. Kot Starbucks. Skoraj. Daš vsaj 50 € za kavo, pol ni tako dobro. Čuj, mora se poznati na denarnici. Ja, če se ne, pol je to čist brez veze. Ker drugač se prisilaš se, da je dober, drugač to boli, ne? Veš, to je tako vsi, ko imamo iPhone-a. Samo ne kurcamo čez njega, če smo toliko denarja dali za njega, veš. Še nikoli nisi slišal nobenega, ki ima iPhone-a, pa da reče, da je slab. Zakaj bi rekel, da je slabo nekaj, za kar si dal €1,5? Pač malo, da ne boš, ne, sem neumen. This is some real talk hours. Naj vam tekne. Kako ti je? Dejansko je dobro, no. Mislim, da je dala malo preveč siropa, ampak mi je všeč. Super. Kako daš oceno od 1 do 10? 8. 8? Ali Wow! pa 7, ker je res malo preveč Ja? siropa. Dober. Kaj delaš? Jebega. Skar si padel. V glavnem danes imamo sneg. Ja, in verjetno res danes. Fuken, si rekel na telefon je fuken. Mrzlo je. Ok, Skaja bo naredila gago. A prosti žaka bo. DKW. DKW, this is important information Yeah. for this vlog. Nobody knows this. This is special Slovenian knowledge. DKW, ok. Jorge Wanderer Audi. Church. Imaš pravca. Nimam pravca nikjer. Now we have very Slovenian music. We're going to enjoy our little Slovenian trip. But the most Slovenian thing about this is that we can't get Starbucks. McDonald's cafe, that's the only... Is that the only to-go coffee? Coffee to go. Coffee to go. It has a drive-thru. Taste test. Oh my god. Delicious. Ja, je lušno. To bom dala v video.